Hati-hati Bunda. Selamat malam semua. Selamat bermalam minggu. Masih bersama Ridho JK everybody. Selamat datang di Selamat datang Tirta Ferry. Selamat bermalam minggu. Sebuah karya terbaik dari Bapak M. Arastiwo. Juga kami. Kasuman sairi nyawanu nanu waste lepak lalo dimbanto sai nanu waste ampe bajiku rikau mananula pangilino lamboyai sang kemangku langkaratami tenaruanku batiku ngairika asik lepak memanji kupau rimina sengku riberuta silebangang te aja nake si are singai tasito jalasi pulian memang tangki si jam gampang ngainta asik langri janjingku laku rupai tiama maka lesok meraih. sebuah karya terbaik dari Bapak M. Arastiwo. Janjingku lagu rupai. Mananula pangilino lamboyai sang kemangku langkaratomi tenaruangku batiku ngairika Lepak memanji kupau rimina sengku riberuta silebangan ajanake si are singai asito jalasi pulian memang tongki si jam megang wangaintan landri janjingku lagu rupai teama lesok